tutire hingo tugacoka ta bururi ati tugie ati na kung'ethanira ati andu aya ni a yes na aya angi ni a no tuhuana tari githurano kingi tugakorwo twinakio nie uria ndirona kuma haria njikarite ni ati ni tukuiguithania ta bururi tuge gatiba karia twinako kena mageca hana hari ni ritana ria mubunga wa Kieni Kanini Kega no ria wari mubunga wa Tetu Ndung'u Githinji makiuria muingi na atongoria gwithema kwaririria mendekiria ma BBI nginya riria mendekiria macio makaigwo theri-ini. Document ino ri haha ti hega na haha ni hakubatara kuhurwo kiraka na tugathie kuri wananchi tugacoka kuri Wanjiku o kwira Wanjiku ikira kirore uria ithuothe tuiguithanitie ta bururi no gutire hingo ingi tugetikira gukorwo ati andu ni makang'ethanira mwena uyu gukorwo na campaign andu mararuta poster cia kuga yes arengi mararuta poster cia kuga no tondu twambiriria ndeto icio gutiri uthii wa na mbere tugakorwo twinaguo matura-ini maitu. Let the report come out. Let us see what the experts or the BBI team have come up with and have designed, and let us interrogate it, because these are the views of the Kenyans. So let us interrogate it at that time. And once we have full knowledge of the contents of the report, then we can decide one way or the other. Akiaria ri mwena wa Nyeri Kanini Kega oigite ti wega andu kwaririria kindu matoi ritana ria rinyititwo mbaru ni Ndung'u Githinji akiuria muingi gweterera mendekiria macio makaigirirwo metha-ini niguo mariririo. Aya marariririo horo wa BBI ri na marauga ati BBI angehua no agegugathio ni meterere BBI kana document iyo irehu tondu rirarehu punguza mizigo twinayo na andu ni maramirora na turauga wega muno andu ni marekwo mathome nyamu yo igwitwo punguza mizigo na machoke meterere nwe nginayo ya BBI maciroranie tondu icio ciothe ni ciao. We had said the constitution needs some changing. The constitution has some gaps, has some areas which are heavy on the Kenyan people and are unwieldy. So if the BBI report addresses those issues, then that would be in the interest of Kenyans. And ultimately, people should not politicize the BBI. Ona kuri uguo Kega ni anyitite mbaru mendekiria mocenjia wa gatiba niguo gukuruhania andu othe thirikari-ini kumbwo kwa BBI gugitanywo kurehe kihonia kia mathina maria makoretwo makigumira bururi o thutha wa githurano. President ni atwira reke twambe tutigane na ndeto cia siasa reke twambe twike uthii wa na mbere na tondu ithuothe ni turamenya tutire na kahinda kaingi muno ri tutire na time nene muno ri ni twambe tunyitire mugathe Uhuru Muigai wa Kenyatta aturehere mabarabara aturehere mai atwikirire thitima tugie na ugima mwega wa mwiri anake na iretu aitu mone mawira no tutikuona mawira na tutikuona barabara icio angikorwo o muthenya tuyukagira no ndeto cia siasa. Ria ni moriti atongoria kugia na miario handu ha guikaniria miario niguo gwetha njira ya uria gatiba ingitabanĩrio mugaruruku. Handũ-inĩ ha Kameme TV